Bihigi Қос әхәбет Пухов Михаил Михайлович 1906 сыллаққа жарыңы көтөт денсерге төрөбіт. Сери иннине коммунизм колхозка бригадиринен ферма себедисейінен үтө собастақтық үлеләбіт. Партия членигер кандидат. 1904-2 сыллаққа Чурапчы районун баянный комиссариатын ыңырыллан сериге барбыт, онны бұ сыл сетіне ыйга өлбіт. Көмүллүбіт сире биллибет. Михаил Михайлович төлөппіт соғытық кыға Жиркова Мария Михайловна бейдіңе бөхөлегер оларбыта. Усалдан улуғын бачоттақ олықтаға. Ағатыттан соғытық кыз оғы қалан баран, он оғыны төрөтін герой ие бачоттақ атын сүкпіті. Утум салғанар билеген бихеги әхәбет саға хорсын бойына оларбатақ олығын уан сені сүлбі ағыз қос сені, 39 қос сенлері салғыбыт. Мен ағам сериге бар бұта, үйт тұран, олығы өрәлілен, кергенім бәт намчысанныгар, қырақы қышанын қалдырын. Әргілем ден бігереллә, Allah'ın odulan turbukun, sananı tüheres satammat, üstöğü kıyak bitdiyebikkin. Ağabın öydöbet ebippin, ölbör köy hatıskı voskutar, serikten bir suruk gelbete, tığnak diyen ereleyip bete. Surağa soğuk, süppüt sallattar, amırın, sürağım kımaktır, o ağa en kömü soğuğum, Kanladın, bilbedime bala. Bilerin bolları du, ağakkam, en kıhın, mayıskan jılgatın, on oğu ihirek yete, o sebe yürütün bilbitin, bes oğlu, bes kıhı törötün, ucorgun tenippit ebitin, oloğun bıstıbat utumun, bu sirige düstebit beyetin, sargılaq sanağın salgatım, selistaq ırağın siterdim. Eppetek ırağın tolordum, alaskar sebekki ünlerdim. En tölkön keskilin sitime, oloğun uostubat uyguta, ımılaq kençeri ıtçatın, en akkın örütün aktığa.